Je li dobar sladoled? Odličan. Vidimo sada ovu drugu skupinu, trkačica. Ovdje kaže 2 i 3. Kaže 2 i 3. Svima, nadam se da ste dobri volje. Samo to neko špioniranja. Dobro, dozvoljeno. Varu da vidim, odmah da te prijavim. Ja samo kontroliram rezultate od Višeboja prije 10 godina. I bilo je bolje, a? Ne, bilo je loše. Samo da ovaj brkovi čovjek. Bilo je loše.